Ibi ni ibiki koko mu mezi icyenda gusa uyu mwaka wa 2024 mu Rwanda birabaye, abarwayi ba malariya bikubye kabiri ndo impamo ya Mungu mu 2023 twari turi kuri testo mame none twamaze kugera kuri pasendo mu mezi icyenda nk'uko byatangajwe na RBC. Malariya ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malariya wipimisha, n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure ubwiyongere bw'indwara bwahinduye isura, Gisagara, Bugesera, Nyagatare na Kirehe, Nyanza, Kicukiro na Gasabo byugarijwe cyane. Dr. Mbituye Umuremyi Aimable aratubwira ko n'abarwaye malariya iyi kacu biyongereye, bavuye kuri sefifibi bageze kutuze. Malariya ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malariya wipimisha, n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure kandi safi mu mbwirwaruhame aratubwira mu kigo nderabuzima cyacu imibare irarenga, ugereranyije n'umwaka washize byiyongereye pe. Dr. Aimable ati ingamba zirakomeye mu turere nobe tuzahaye turateye imiti kugira ngo twirinde iki cyorezo mu 2021 yababaye abarwayi bagera kuri miliyoni 5. Malariya igikatuye hitanye shepsto, twibuke ayo mateka twirinde. Malariya ni indwara mbi cyane, isuzumishe hakiri kare. Malariya wipimisha, n'amahitamo yo kwirinda. Dusukure kandi safi mbwirwaruhame aratubwira malariya igikatuye hitanye shepsto, twibuke ayo mateka